Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Presiden ka HS PDP yes Khas Hills uba Martel and Mukim ubadai UMDC ulah takranting ka jinya sat thma jokirang ba ban ai jaj Ocean Rang. Haba keren hak jinya lang election yu kertong MP ka Regional Democratic Alliance RDA uba Robert John Kharjarin ha mau lengot mentakasngi uba Martel ubadai ru MLA Barim ulaong maka jing ajaj kadai banlet syaka kami kumbala sendur ulong shua man shua. Haba maham maka jing ajaj si Ocean Rang kan penkenrai kariti dustur matkan wanra ya ka syongsang hakalong ying longsem uba Martel ulong maka ne ka jing ajaj si Ocean Rang kadai ka basyirkai hadu karta-karta bat ban penjot ya ka jaj benreu bat ban wanra ya ka sang kama. Kajat ka kenja kamdai banlet si Martel si Ardan si Riming Henry kadai banlet syaka kentai laong uba Martel ulaong bakidon kiba persyang ban penjot ya kena kerti dustur ban ajat syaka kami haba presiden kaseng san pertai ka Voice of the People Party ula ajat yelaki kun syalade ha ka juga por haba kentu iki pajba ban jet yu kertong ka RDA ha ka syap ka bom uba Martel ulaong bakadon kiba batai start Ule ayu ta ukertong keseng riulum marwe Henry kilaklet imat ba Prof Gigi Swells marwe uyasai ban wanra ika school ba North Eastern Hills University nehu ka hospital Negrims bat ki wede layo e ka jingkran na uba remikton pengrup UMLA Barim ubalaken tui ki pajba bakim dei banjet ya UMP da ka ba syong syet namar bas ngeu jingrwai ne badon ki ba penshet